So kasamo koros mebil katar ramawi kumay lo kalangan kiyang kumay kachin. Pati ko i-share pagchain na so mau obil karong pa na masanan court. Episode payo reyes actual silisak kayo may pangwatak. Masan iter wuya ngosay meban kamatakala aman. Okay? Ikas ko saya mi icap tayo pileu study kituan kasampaling ngosay. Pwede matawala ma kauno masan dra sampa ka pagpagtan ituan sinasisa masani kasampal kamiyo ngoy kitan kasampal kis acha kosay are me chapta study ko ngay tangkam pur yamoy ki ikin tao wat ki ikin pengkem keme yola niya ikos mal to kosay me kansens wudi ngan sarawi ayap pangalaru ya kapakap ko main coach to tong niya yet ay kosay ka pen keme yola ta kapkapantela ko prong coach ray sugareta me ko chi making study ko me plus ay mongyong ikin mangkota o share pa me man wrong nituan ngen sarawi aban to tong ki pen sapol mangkot masan aban sa usay gitrail. So iban wadak, der wuya kosoy mabang kamatakala aman. Kumail tatongi tra masan mao. Songan masan makin sawasa o kakairata. Dame anana pa miya. Okay, so makchay kosoy, kachailang kosoy ya men kakairata. Okay, kachayl me papa nono. Makchay kosoy ya ni chay siri, achay ko sa ikanang ko sa kakairata. Okay, ampod, te popod kan, ulang ko sa wang liyan, ang ko sa kakairata kay den gemela, liyan ko sa yang ulan, okay, ko sa kakairata ime maso na mamasani. Chaman me, masanang kote o ngaramas me waon ko kot. So magchaklay magchawaon ko kot yet, chakan pain mamorkin sa nachara just waon ko kot. Masani, songan masan makin sawasa o kakairata tame anan miya o makin kamau yala makin rong kumail kan. Gisu songan ko soy me pang kamau yala. So ikamelele me ma laban got yuai try ko sa inkawela uta na pan pilapte maula. Ama got yuai kiyang ko sa limbak ko sa inkoporopor. Ang pagi child, chicken man wrong, me got mao, kay den, chicken man wrong, me got mao. So masani kumail, der pilkin kansens with yata, ngen sarawi watki, a chay ko soy ka kansens with yata ngen sarawi. Po ngen sarawi ye kilelen ko tre mile, me got in sapulman kin kumail. Okay, child de kansens with yata ngen sarawi. Pwede ngen sarawi ye kilelen goat red tile me sapol man goat ki tile ari ko para por me asama chai ko sai kan so tomao ngen sarawi chai kan sense with pwede be we ko so sai chalende kan sense with ki me chai kan chai ko sai kan ag tailen ko sai ka kai relta an ngen sarawi ya puko so sai ki chai po chailen karani goat an ngen sarawi ya puko mak chai bilu ya tati so sa yang kaya po challenge so lati karena acay ko sa ipan ko sa yin me ngayon sa raw yung mamasan sanan tawo sa trail tenana wo trailan sa machakin lo kaya yung aramas masani buangin sa raw yung kileleng ko 3 mile me katin sa polman kung kumail katete pan rani o me pang koto me pang katin kamayaw kung kamayaw wi kumail ta. Kumail katuwan o isang kumail songan makar koros. Okay? So achay puko. Lang, masani katuwan o isang kumail songan makar koros, songan inong suwet koros, songan lingar-ngar koros, songan mempei koros, songan lalawa koros, takot lalawa, kowe. Lalawa koros, songan kailo koros, enang kapito mail kan.
Okay, kokalik, makakalik watki. Socha pong. Socha insennam. Socha ay pong. Socha insenne. Apchabang kapayata. Tama masano masani. Okay, po mas machecho kapayata rin. Chaban bin pichi kachel so lang Bin Jesus masani na son isak payo isak lamaw. Makapakong niya. Kapayata ay masan kan. Sibang prong watak. Malakan mapchakat tayo wat watak ebisus payo. Irachigachik riyesak tuaw silisak keo. Silisak keo masani kumail kadoa na wisang kumail songan makar koros. Lang masan so may sasakot, tirin makar, tirin kailok, tirin lipanet, tirin poison. Ay sa what type sa paler. Ngayon saraw kachkach lale chaylari. Mangin sarawi rirong chaykan makar seli. Po makar ko sang niya. Matak. Imakarata makchaso sa kot, kitara matak, mia we chanane sawas. And some Jesus got longer than a child more, chay claim chay so long. Tame Jesus what on the child peace, bebol. Okay, so, and some Japanese says with the panormas chelari, kapaka, bebol pan William da makaro chay, chukakolokol makar waray. Yan chay kakin sense with. Pinkaw na masani chalende mo itong since wuto one manta and manta chay kikiyanger antepelaan so masani makar koros chailen ka doan way sang chay makar koros inang suwet koros tako to inang suwet chay lasa tako to inang suwet mekot me chay lusompongi makaitong ko porang god okay when engat sansali nang nutuk inang palwar men sakaw men nanak men kamal okay, mengkamay tinangan utuk minang suwet koros, sangan lingar koros, lingar kailok, okay, sangan lalawa koros, menta lalawa, liplipana, takapkapoy kangi, chailang kato, anyway, kailong koros, okay, so, maka koskosayan niya chay kung kosay so, tama puli isang red child, nantawa sa child, imemimilale, Pwede masani ko itiyo masani songong kailong koros enan kapete child. Okay po santa sanang kapete child koye. Ansa machay mo itong ngayon sarawi kachlong lala child so lang ngayon sarawi pan apiyata sang song kare child. Chay so choka kuwaray lar mo rin so lang song kawiye mimi wasa pum nan masano masani chalin inanen katuwa na way do. Okay, so nan matu isak riyaw silisak wano. Matu isak riyaw silisak wano silisak isu. Masani yang kecil. Kumaila nasa. Puniranan katay ko. Many aranan katay. Kan sa machayaban mela. Chayaban umonggot po chayaban katay. Masani. Kumaila nasa, puniranan kadeko aramas koros utan pan pukoki, lokaya mal koros, merawiyayar. Matawa? Chekin perenki, ngara kowe, kaman seli, ngara seli, kawaramas kosa inkidik, ngara seli. Masani, kumaila nasa. Kumaila nasa, Poranan kateko aramas koros utan pan pukoki lokaya mal. Lokaya mal duecha lokaya magchasojo udan. Estudan melel. Cha yata cha parmasan koror. Cha yangata kapitat ja kosain kiti lapen kosain mungkamang koror ki. Kumaile nasa poranan kateko aramas koros udan pan pukoki lokaya mal koros merawiyayar. Okay? Masani kichail ngoyo kumail makachun korkorong kichail nasa poranen kadego yatranen kadeg chayban mela chayban umong kauno pok chayban kadeg kita enchung disansal chayban kadeg lokaya mal koros magchecking ko saya. Ischo, you can, sasongan aramas
mature te koyok te warelar te audaut kingen sarawi sesongen aramas koyok nan morin solam cheban sesong sangni kosoi retueja Jesus re serious rokosoya limbok kosai karakara kosoin on the mission to serve the Lord. So jamo mo tsele metakan ngara ko wait kap kapita pesotra. So niyan sa mi meditate do ya mata wa ngaginta isang pukat mekao no pantin ta tong kenyaki. Uya kapakap main coach men lau ta tong kenya trillion coach me yasa pilalang coach me kau na ta tong ken rail nan Arian mok ya adori di de Arian kapaka pasabeng ansa water pokit rapara sangong kosoi kan merekeng kosoi ya pokit masan ka so jing de male masan kan jing di arenia tapang kapayata kau no ye liki yang child me got me kosombal me uya win mare okay but ta kong got ne ne kosombal karada machaban so long akcha sojo kawawi ya chakoso ya chamoket kauna suruban liki yang tell me got me laude chaban moin kagata patak alingalingen go chen san salta laut sang sojo kak babang kiyang iraila kan me para rai kosaya pe lebo ngen saut per seli uya klikilang isma ban litere arima ana patel ngoyana ana pa mona ko to morin solang kapunga tapanene okay libanet mo usin ko sa mo ngarak selia ko sa ngiti aramas ore okay bak silmokit ko kino changata ay kin matawala o pokaw no ni nan tatong kung chal nan level chalana na consecrated wo cha kasarawi la kasarawi ki chala rak chebang kolong ki chal sarawi pan kasarawiyo okay kaw no kasarawi ki chala po Christ is the anointed one. Okay, Christ Jesus, Christ kaya last name in Jesus up. Look yang wayo anointed as Sarawi. As a Christ at Sarawi kach lale child, a child ko say por ye wow, one good, one giaram as a Sarawi. Okay, karadat makchakanyang perang ko say mal abanana kosang. Kasi may chabangin man wiyata po armasan ngarak pasang apananana ko sang magchaklan Jesus chukum yasong chaban chu yasong ko pues ya masanir wasa arakumaile nasa poranen kadeko aramas korosutan pampukoki lokaya mal koros meraken wiyayer okay islisa kiswa masani bope na mai ko soikan me pangkating kumailta. Repangka saleta amay makalekel te amay tipan. Okay, we justify or condemn with the word me kachayl use. Someone lokaya me kachayl kiwi kowe ni makalekel te kowe niya kasamene kachayla. Ime lokayang wayo masani. So masani pena mai kosaikan. Pena mai kosaikan me pangkating kumailta. Repangka saleta mai makalakal de amail tipan. Okay, so iyay pakpakpaniyay kosay ikaping kasawiyatay maur o ibilka kasawiyatay tirin sa ulang o pilarmas mabisucho sa ulang. Sa chalukayan Jesus na naray maur. Chayman kasawi tama mamor kosay kan lal sili kosay mal kosay nan sampa kosay Satan masutro kaperenta ko taramatawa kachayl sutro pan wat puksarawi aping kachayl kami kachayla ap kachayl yakilkilem menan lang uyaw apso tama panaw yaw pangkating kachayl kosay kan me chay wiwiya. Okay, so in Jingyata scripture kan mon fitiyon bawa kumailakan me ye yang pilin Jingiti lesson pongi memorize what likiala pwe ki masanang ko chalem panolale
chai len koerta maula a chai maur en kaperenang kauno okay ni a chai yuma maur mawa lel kosoi kan mek chai kosoi klang eu chai kak patapata ko nak chai pulpata ko chai supela kosoi mal seli kai de mai patapata ka sarawing ko to mimi po yai isopela kosoi ngai friend kan kosoi mal a kauno sola koronga so kosambal okay machay patapata teso kosoi lang coach kosoi lang aramas ng troyo pwede kosoi ya chai bang kosoi mal kecai bilbangan ada kosoi kan cepang kating kecai ta tekor yai kecai la okay James Theory sa kuno Mia meman makin lama-lama me patiti ang palian atray lama-lam ma sotra kang paweti lowe ariya patiti sotra katrapa o kang pichi pe ni oy matawa akas-kasaya Mia makin lama-lama me patiti ang palian lama-lam to trial kasi yung trial sa trial lang kasi yung sa lama-lam trial Christianity trial sa riyang got may sapal kasi pitak yoma Mia me lama-lama me patiti ang palian lama-lam sa may panta chaki kalam-lama me koksin li poson gis okay ma kasotrakak pawedi lowe ari apa didio sotra katrapa epempichi amen lansang kasambala udan chana ne changa chang lale chama chaman magchaban sotra ya pawedi lowe tail lowe tail mau kilipane mau ko kawaramas mau ki kemela mau ko murder okay akchabana sa magchabin bijiga ijar magchabadidi ijar machabadidi ingapakap ijar machabadidi patapatak ap mapatakon na kakchabil kamkamamali sili achai naurni achai kosai so katrapokan to kosain samta kosain naramas na sutraudot kungen sarawi emasani machasutrakak pawedi lowachel arya chapatiti ka waste time sutrakachapo akan sensuate akan sensuate machaban mamorin so we kita makuprongkot iwe namasani chalender kan sensuate ngan sarawi we ke masanon dindayo como yo ngai kako ye mamor kriao tang kuprongkot ge Proverbs telapin batagi sa kriao sa kwalu Proverbs is a kriao sa kwalu masani lokayamal king kawela wasa rasongot las ap lokayan lolokong kung kamau ya la wasa okay lokayamal kung kawela wasa rasongot las lokayan lolokong kung kamau ya la imakarata lokayan sa machat turun lokayan talk is cheap ma lokayan naramas okay imakarata chan patagoy chawan ki kot o aramas chaw ye patapatak kichabil sutra patapatak cha koso yang aramas kot sutra wokla okay kot sutra wokla ngayon saraw mimilala chan melan rong melang kasawi melang kilang okay melan record nalang record pwede kita watakatar nomor na chaiban melaranen kateiko chaiban katengo lo kaya kan chorus magchay ko saya okay are ko sambal chan wana chabang ko sambal kia chay lo kaya kay dekchay chaban patapatak makanay asola pataka I kaman selite kawas selite salapin ko say lang aramas so chaw daot kungen sarawi inenen salapin ko say angos ko say cha itingkilim kan piludar po kapar kita okay tawat salapin ko say sojo akchikchik lale sojo wow lale ko say kaiten mamal ikumuya songka okay ko say kango tiko ko say naklabalap ko say bon maso amoran cheyo amayuya tra magong yakot ko say lang aramas me matak ijame kun kalap ko saya I emau kaiten mamal elalakong akomat elam me akomat so matak okay kauno anana kas
sapata sang parmas mau taut kungen sarawi yak tuk kananga limbak okay armas me asa Jesus yau taut kungen sarawi ako sai ko pan mia lebewi mia abang parke bil tancha ay man watay we mona ramas purgita tama puliesa nana wat child nanta was a child kasaleta mongyong ari ramas koras magan wacha chin komata irai kosai sacha gotlale sujungen sarawi ngos kosai ko kilang I wewen nan kayon current rajaw isak lemao Israel kan mau daut kungen sarawi kasawi damra kasawi labay na komor Yes, chuka kasawi bandan abang kilang wong ab mesolan sa solang aban lamame sa ngotroyo pokita mamor ke peni esa me wak pasang aramas me daut kungen sarawi bang kilang lap me komato umpain bam kapagap kebuana na Christ okay so kasampala chay lokaya mal king kawela wasa rasong kotlas lokayan lolokong king kamawiya la wasa magareta aramasaman kin men rapaki counseling do ja pano de kawid chay sujabit rabaga meman me kasay mal de meman me mesotrate ko porobor milale taken rapaki aramas me chay klom dang me kano yito tong kilapa pagkita atay ko say agita sara child okay kasay maur kasay kapayata kasay limpak aramas pan men koilang pamia Jesus re kasay kawela isme pan chongo iraila kan maral mor tuwecha apres rakabarenki okay la sinurami meneuki ang child kameleleme kaiteki kaukawewe ikosaya tatame puksaraw masani o a real do it a straightforward kasali ang child megot machagum wiwiya same silu isu walutuaw emasani aramasakan kamandala manakan tame kamandala manakan or kamandalar songan man tekan nin samba man lawalokan o man birkan man karapkan o bilmamakan ap soja ramasaman kak irodi lowe Karasaras mamebil kis kamangkoro patamen dinda kajayka kamandalak chayka team chayka command giyedo manakan porender lawalo seli kamandalar songan man chaykan nin samba man lawalokan o man birkan man karapkan o bilmamakan ap soja ramasaman kakarodi lowe naramas udan suetolul o kotiwo tamenda kotiwo pagchakana soyer takchamanunda okay pans choko sayran bot pangasi aja damang ko prangkot okay imo ka sambalen chailen kin matamatawa tuwe kayane kia chai maliel chailen mi kapakap Acay monyon chalem mi kapagap puegien porye kosaime kabarenda kot. Lama chay maliel pa nine stampa monyon pa nine stampa abangam porye palilaut nine stampa. Ay menta ko entindawa sa chay kakaman chukiyati manakan mamakan lowe so jara masaman kingak rod lowe. Masani lowe naramas utan suetolul katriwo tren poison okay tren poison so melel ansa me checken gak ye patvatang masanong go tarmas
Clontang aramas pungi aramas kankamelele. Next thing chay ko saya o coach me likin kuprangkot aramas what? Be kasal kitar morin sa ulang okay, be kasal kita chula mamelabo ka kuya sang lo kaya. Okay, bogida. Chay sujo an prodi lower tail and the lower naramas utan sweat tolul katiwo turn miss sweat turn poison sweat oh ime masani turn poison sweat pues que cosa me chay kilao chaman ayo ka school ke masan mamor nia chay kosoi makasain kawela tepelale tatongi yang wala makasain kamaura lang en sarawiyale tatongi yang kuprangkot okay so jaban brodi tagot jan mie berbrodi sin man lawalo kan led sin mama be ki wenan aquarium ki yang pila be ki yang kana monga puen mie ni tal bet ayet o chase chokak klang rachik tuwa kital kin to tong lo trial ong ni kapanga kauno o sama trial o belong ni a trial koryala yang a trial kan me wita rasong god wow tamentenda jal to tong lo trial kapanga kauno praise the lord ak jal pil to tongi cha awo kawesele me chikan me wita rasong god okay so imagareta makcha waun ki kauno chapaninen lepewi mau ko sai me chelin tawe ichar ma aramasko kailong gitail ichar ma aramasko sasa kot pagida on kita makcha claim kita asa kot chaban waun ki aramaskoros pueki rakapagpagta rasong kot namar ki David sansalamao songan nong yung me coach kupurki and so me Saul ngayon saut ngayon sa raw departed ngayon sa raw kuko sang ren Saul yet ngayon sa udut mire mian David opportunity in Kamela abwenda yamu mana bantoke the anointed how can I touch the anointed? Pwagi awan ki kot, awan ki Saul. Chajan Saul solar wianan marki, chajan kauno suik. Okay? Apa nong yung anda is ngoy, puyen toke sapol mangot. Are imi menga kila kay ki chelen melaw aleta masanong god. Penga skulia child morla le pen waunki nia child ronger me lower child eu dan sweat or poison aga diwo again mawhidra indinda me kan me bangawe ki child la up ma a child mata o a child mongyong kona kon kauna sokoras automatic chabang kasa poriye me ngen sarawi me kawit lang tuwaway na ng kasampal ko miyo ngayon chaman puan sa machabang kinchaptar meninda manaramas kachan chaman puksaraw masani kajal kintotongki lower try long kapayata o kapungpan chay kintotongki lower try long kapung account no sama chaylo apilo ipil onga chania child koryala young child kan Mawya wita rasong good. Okay, so karyala. Kay dega cha, so lang uya wita rasong good. Kay deg, aramas koros. Pwede ka na mawiyata. Ka na mas ngaklong lalarail. Icharal sa good rail pongpong isiliyo kay good trape songkan. Ap makja wawn ki ka no. So cha acha pung. And ko weseli me chikan makapagpagtan ni duwang ka no. Okay? Makja wawn ki kauno chaban pilwan ki aramas ichar marasa sakot ichar marasa choken yang achai puinin sarawi achai waun ki kot
eban rasong a chay ban kiwi pona ramas koras makjay bil pungi de so pungi kamelele me makcha solang melel so ja bil pungen so pungi ya kaya ramas ave but abang konong an so toru la chay le munchiti kaiden Jesus so dry munchiti irail ko makalo pola e masani main court ma kong rail resasa tara wiwiya okay so isangan mong yongo market Japan men itawen cry so je songanal up tilapa more tuwe chai makja so cha more ke more in Christ kapakap ke more in Christ limbagan kauno and buil au de we cha mong yo bochelen gaklang a child adversary aramaskan makailong gung child or pakong rail ge ko sombal wasa amasani our child ka child ta tong kapanga kauno chai ka kapanga kauno nan chai kapanga kauno nan chai ka le kape nan kauda praise worship below child ka child poisini me chikan magapugupugita ni the one god okay so men ka kela kai child so cha chai pung okay man chai lam ko god so cha chai pungan kawo ka yaramas ichar maresa sa god maidang churchman maidang god na kapung pogeda imo ya taramas ak chaban so cha men maidang owata ka pokja watakatar memurena chai ban mela muren katik amen ay son kateko lo kaya mal koros me chai ko soya chai ban katenki wa chai ko soya kamaur ke chaila de korye ke chaila amen se ko propor ke me kamyang yo korkorong ya kambil duwe ya ta mebil katek selia mo mor lale ama kambil mamau kalanganen kod okay ap ngoy ongyen dai ban study ke boyesa me tamai weakness and more mass my ban so out young out data mass and god I ban so longa I weakness me ko si yaya I luwet ni ay ko kerta turin away popu kapkabarani chapel sani ay wisin ko soy sani ay kailo ka ko sempo maso kamang koru ke me ko chmes kamang koru okay and so what type sapa jangan mor ko anana mokit chanana chok wasayang and so you ma chai bang ko say chok ko say met kai tang ko prongo chela nana kempin pensa rogi di ha kai de ta chapel pensa pensa rogi di poki chai so chok nong chai ba nan so koros alasan Jesus so chokin pok makre na ramas poki ta chokos ko say mal wa we limpak a serious karkarak so chai munchichi okay so como yo ngoy chaban men tueja Jesus ne chaban men tueja Jesus ni chakan watakata tuana wan ki sama mini an sama apaten kapakap kajapaten kapakap kai de ko ita rigidi poki me chai watakata chaban kan rigidi an chai wiamo a rigidi me kan ka kela ka yang child nana chai monyo ka awai kanen I bought a sesame you kapakap. Malia control and kapakap. No your control and kapakap. Focus, Jesus. And check us chuk sarapasang. Kono mangi meche you kapakap. So ban little so meche lokaya. So to say my lamp at the epokita. Kapakap you yaulole. Makcheva matamata was a samba. And some meche brudango say. Samba vampati. Amen. Hallelujah. Check kapakap, Kalanganan komis yo coach kan lapalap kalangan ki ang komis sapul mamamasa ng kit so to quit kom gatin ye yang kit kalangan ki ang komi relakan me pili yang nan time wood song kan me se pa yaw daw kit amang si yo coach kan lapalap sa wasay kit percentage ko soya percentage watak absent chama-chaman tama ko promo yo tama kay tek kom gatin so say kit chat ko say kanan malaw ang ko say yata tama kom gatin ko porki kamelele me tak children yat so ka tree nen sarawi ken so train sana mau nen sarau ken sang ken incense wet we go soy kan meses to korong ko soya mesagin ko soya at more makin sabunga sang tama ko promise submit to surrender at more na limo kan kapag kapay yung kauno to token ngen sarawi continue to lead and guide us all
In the mighty name of Jesus, kaprayan ko miyat kapeng, kasaba kalangan ng kumakaon Jesus, muyat kaon at sanggumor kukulatra. Amen. Amen.